Kawai kalau gani na gajin kili kalau hadu manta nang takarang ni narai manini di segi paiba ban kene di paiba ban kili paiba kai gata badon gajin keno ini mangidon hak MDA tu kalau ngite dekat bat ke BGP bat ke MPP bat bamlong begitu bat jadi dai kemau banaru aja kan hadu aja apply ni dan dekat bat ke MPP ke BGP tu kadang lang hak MDA 1 ban kali jongi di dupi ke dekat. Dia tu pun dengan tanggung kiaman ni. Nalele collection, nujau adu kadang mukma. Kabang mak kipai bagi hun dia kalau komplikam juni. Kumki amale haga tu kopwa, kabang idon dekat bat ke MDA 1. Kepada ke BGP, MPP, HSPDP kadang lang ta bat ni juga. Untuk parti balik PDF bat independen. Dan lagi kalau penongok ini mengelak ada batai miswa di saya ni batang apa asisnya mempat don di paiba pada ibu di don kerja sutu bakala imat kerana kerja sutu bakala la syukno ini bang jadi ke wedan ke parti bagi dia ki nong tu lani dia ki nong yalam bakala ya ki paiba bak minta tetel dia kata kalau ke bakala nama ba na on pi bala don kanu kerja duna lani kerja tam jong kino parti ki badan dekat apa ke MDA 1 mensua ngingi yang cemat ban voice out ban bersong persat ya kita ki point ki ban semua ba kilong deh dia dan don ya kino hagan ke MDA 2 la don kino ki ba mir semua bangi dekat bantan nama baki ba ki ai ni kata reward mo haka last election nakan reward sa karalo tang sistem mereka pun so ba kamu kadang ke bah yalam ni kita ba akan ni election MP tu dia mengai ba ke social media platform kali ke platform kebala keren bah agak beri ba ke jing plan tu buat snap hiang bagai jing job ke jing ke MP election kali ke jing stang ban tesong ban peni ya kata ke jing start ke jo ba bat nila pini sisa bau ni upat ba all star. Yes. Oh mentah min hak banlong ibasian